For the last 2 days, on Monday and today this morning, tubahaye ikaze mu makuru yacu agezweho mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Mu makuru yacu y'uyu munsi tugiye kwibanda ku nkuru y'aho Perezida Kagame yagaragaje ukwinyuramo kwa mugenzi wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa nyuma yo guhindura imvugo ku byo baganiriye byerekeranye n'abasirikare b'iki gihugu bari muri SADC baguye mu ntambara ihanganishije M23 na FARDC n'imitwe yafatanije irimo FDLR na Wazalendo. Umukuru w'igihugu yabikomojeho asubiza ubutumwa bwa Perezida Cyril Ramaphosa, ubutumwa yashyize ku rukuta rwe rwa X avuga ku biganiro bagiranye na mugenzi we w'u Rwanda. Perezida Cyril Ramaphosa yari yavuze ko umutwe wa M23 n'ingabo z'u Rwanda zagize uruhare mu rupfu rw'abasirikare 13 bo muri Afurika y'Epfo bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo binyuze mu butumwa bw'ingabo zoherejwe n'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC bwiswe SAMIDRC. Mu kumusubiza, Perezida Kagame yavuze ko yaganiriye nawe inshuro ebyiri kuri telefone, ariko ibyo yatangaje bihabanye n'ukuri. Mu butumwa bwe yashyize ku rukuta rwe rwa X ku mugoroba wo kuwa gatatu, Perezida Kagame akaba yavuze ko Ramaphosa atigeze yihanangiriza u Rwanda ku byerekeranye n'ibikorwa bya gisirikare rwaba rurimo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ahubwo ko yasabye ubufasha mu gushyigikira imbaraga za Afurika y'Epfo mu rugendo rwo kuba bagarura amahoro. Perezida Kagame yanditse agira ati, Perezida Ramaphosa ntabwo yigeze atanga umuburo uwo ari wo wose kereka niba byaranyuzwe mu rurimi rwabo njye ntumva. Yasabye ubufasha ngo ingabo za Afurika y'Epfo zibona amashanyarazi, ibiribwa n'amazi. Twijejeje ko twabafasha mu kubitangaza. Ibyo abayobozi ba Afurika y'Epfo na Perezida Ramaphosa ubwe yavuze mu itangazamakuru kuri ibi biganiro birimo kuyobya uburari ndetse no gusagarira n'ibinyoma. Niba ikiganiro cyihariye gishobora guhinduka kikavanwamo itangazo rigenewe rubanda, bisobanuye byinshi ku buryo ibintu by'ingenzi biri kwitabwaho. Perezida Kagame akaba yashimangiye ko Afurika y'Epfo itari ku mwanya w'ubuhuza ndetse atari ingabo zemewe mu butumwa bw'amahoro. Yakomeje agira ati, RDF ni igisirikare si inyeshyamba. SAMIDRC ntabwo ari ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro ndetse nta mwanya zifite muri ibi bintu. Yagaragaje ko SAMIDRC yagejejeyo ingabo zemewe z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ndetse binakoma mu nkokora urugendo rw'ibiganiro byo kugarura amahoro. Umukuru w'igihugu yagaragaje ko muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ingabo za SAMIDRC zikorana na FARDC na FDLR igizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ishaka gushoza intambara ku Rwanda. Mu biganiro bagiranye, Perezida Ramaphosa yemereye Perezida Kagame ko M23 itegeze yica ingabo za Afurika y'Epfo, ahubwo ko zishwe na FARDC, ariko ahinduriye imvugo mu byo yatangarije abanyamakuru bo muri Afurika y'Epfo. Perezida Kagame yagaragaje ko u Rwanda rwiteguye kwirwanaho mu gihe byaba ngombwa cyangwa se rushotowe na Afurika y'Epfo. Kwa 25 Mutarama 2025 nibwo igisirikare cya Afurika y'Epfo SANDF cyo cyatangaje ko abasirikare bacyo baguye mu mirwano yashyamiranyije M23 na FARDC mu mujyi wa Sake muri teritwari ya Masisi ndetse no mu bice byegereye Goma muri teritwari ya Nyiragongo. Ni mu gihe Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yanavuze ko bibabaje kubona abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC baratumiwe mu nama yiga ku kibazo cy'intambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko perezida w'icyo gihugu Félix Tshisekedi ntayitabire. Umukuru w'igihugu yabigarutseho ku mugoroba wa gatatu ku itariki ya 29 Mutarama 2025 mu ijambo yagejeje ku bakuru b'ibihugu bya EAC bahuriye mu nama idasanzwe yiga ku ntambara ikomeje guhuza umutwe wa M23 n'ingabo za Leta Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC n'imitwe bifatanije irimo n'uw'iterabwoba wa FDLR ndetse na Wazalendo. Ni mu gihe umutwe wa M23 umaze iminsi mike ufashe umujyi wa Goma ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru kandi avuga ko intambara ikomeje kuba ihanganisha ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo na M23
aho imirwano iri kwerekeza mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Iyi nama yabaye hifashishijwe ikoranabuhanga mu buryo bw'iyakure, ikaba ari inama yari yatumijwe ndetse ikayoborwa na Perezida wa Kenya William Ruto, akaba ari nawe muyobozi wa EAC muri iyi manda. Abandi bayitabiriye barimo Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda, Salva Kiir wa Sudani y'Epfo, Evariste Ndayishimiye w'u Burundi na Hassan Sheikh Mohamud wa Somalia. Ku rundi ruhande ariko Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi ntabwo yitabiriye iyi nama, kandi igihugu cye ari nacyo kirimo kirigirwaho uburyo haboneka umutekano. Iki gihugu kikaba kiri no muri uyu muryango wa EAC. Perezida Kagame yanavuze ko abakuru b'ibihugu bya EAC cyangwa se abandi bakurikirana ibingibi babonaga ko ibiri kubera mu burasirazuba bwa Kongo ariho biri kwerekeza. Mu magambo ye yagize ati, nshaka kwihuza n'ibyavuzwe, by'umwihariko ibyo mushiki wanjye Perezida Samia Suluhu yagarutseho, ariko mbere yabyo reka mbanze mbaze ibibazo bike, kandi ibibazo bishobora kuba byatuyobora niba bishoboka. Icya mbere, hano hari umuntu muri twe utarigeze abona ko bizaba? Njye narabibonaga, kuko aho turi ubu niko bimeze, twarabibonaga. Akaba yakomeje kandi agira ati, njye narabibonaga kubera ko sinigeze mbona uwafashe inshingano zo kuyobora inzira y'ibiganiro, washakaga kumva cyangwa wageragezaga gutanga igitekerezo icyo ari cyo cyose ku byo twakabaye dukora kuva hamwe tugana ahandi. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda kandi akaba yibajije niba koko nk'umuryango wa EAC abawugize cyangwa se abakuru b'ibihugu muri rusange barafashe umwanya wo gutekereza kuri iki kibazo cy'umutekano muke kugira ngo babe bamenya icyo bagikoraho. Mu magambo ye yagize ati, nkongera nkibaza nka EAC ni iki twashakaga kuva mu itangira, cyangwa se ni iki twabikozeho, ni iki turi gukora ubu ngubu, cyangwa nidushaka gukora ku hantu dushaka kugana. Kubera ko nk'uko Perezida Samia yabivuze, niba ari ukuvugana ku kibazo, kubisobanura, ndatekereza ko twakabaye tuba abahanga muri byo, tukaba twavuga ibintu byose uko biri. Ariko ni ryari duhuza ibyo tuvuga n'ibyo turi gukora kugira ngo tugere ku cyo dushaka? Ni ryari tuzagera kuri ibyo? Ntabwo mbibona. Perezida Kagame kandi yanenze uburyo inama yiga kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo idafite uyihagarariye, agaragaza ko icyo ari igihamya simusiga cy'uko ibintu bizakomeza kugorana. Yagize ati, n'ubu umuntu cyangwa igihugu turi kuvugaho ntabwo gihagarariwe. Ubu tuvugana kandi igihugu cyakabaye kiri muri EAC, ariko nta hantu gihagarariwe. Rero ntabwo nahamya ko ibyo tuganira hari umusaruro byatanga kubizaba mu rugendo rwo gushaka igisubizo muri kiriya gihugu. Perezida wa Kenya William Ruto yavuze ko hakenewe ibiganiro nk'uburyo rukumbi bwaha inzira iganisha ku mahoro arambye uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. We yagize ati, kuganira ndetse no kubaza impande zirebwa n'ikibazo ni ingenzi yizewe ku kibazo cyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida Ruto kandi yavuze ko intambara cyangwa imbaraga za gisirikare zidashobora guhosha cyangwa gukemura ikibazo, bityo hakenewe inzira ya politike ndetse hakaba hanarebwa ikibazo muzi wacyo kugira ngo kibonerwe igisubizo kirambye.